Abusyik urang kasian bak FB na tungku kalen. Pak tinggal di Kanada. Panai urang Aceh baik dah perah urang PD sebabkan mandung urang PD lagi kan? Urang Aceh tapi di Kanada tinggal so yang di sini ibalik ke kena Abu Mudi di sini. Abu Dumin di sini. Padahal je urang Aceh di Kanada apa kan handi aja urang Kanada tangan budoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo video saboh ditujukan kepada Tengku Wahid. Yang kepada Tengku Wahid yang sering mendakwah gaduh caci maki gop atih panggung. Barakah lun hantam pernah lun kun kekah hai Wahid. Hai Tengku Wahid bajung. Kan nonton videonyo hai binatang. Pakonkah kamu gogo kakak kun kelun anak bajung? Kutrikah ke anak bajung keloh? Kutrikah hai Wahid? Hai Wahid haram jadah. Hai anak bajung. Kan nonton videonyo hai anak bajung. Pekah kau urusan buat lun? Pu dikarenakan lun kuhun ku gureakah? Kapegah bak gureakah? Bak gureakah kapegah menyopulai lun baik kuhun ke hai binatang? Pakonkah kayak kun kelun berangkapu anak bajung bak dakwahkah? Dakwahkah hana mengguna ke hai binatang palihkah kon bijih Aceh ke hai Wahid? Nampak ma ke hai anak bajung ke lo. Kapadumboh video ku nonton tabe-tabe kah kakun ke lo. Lon gasien, lon palih, lon ini, lon itu kanyo. Lon gasien goh lang punah ku mudahoh lagi kah hai binatang ke lo. Lon gasien goh lang punah ku mudahoh ba urung di tino. Pakonkah Wahid anak bajung ke lo yang kak kajak kun ke lon? Pakon. Katolong jawab taboh video menyohan pulai ke anak bajung kat telepon lun kena nak tak berdepat tiga. Nak tak berdepat tiga menyokah nak puas hati lun kun kulit kula masuk awak kah. Tak berdepat tiga ke hai binatang. Kapadumboh video kakak kun kelun ku sabar, ku tengap. Nyoh hai ku sabar le ke hai anak bajung harus ku lafazkan memang ke kah hai anak bajung. Kasadari dro ke bacut, kapake otak ke bacut. Di saat kamu dakwah hai anak bajung baik gaduh ke pojok-pojok ke gop, baik gaduh ke heng ke gop. Baik gaduh ke hina gop hai binatang, jai that dakwah kah ke hina gop. Kon kelun mentong ke hina, jai that kurung Aceh ke hina lekah. Jai that kurung Aceh ke sindir lekah hai anak bajung. Hai Wahid anak bajung ke loh ia boh kafe. Kawo rumah ma ke lampu koma ke katanyong bak ma ke socnet lampu lam rahima ke hawai. Kah kon asli bijih Aceh. Baik kak coba-coba ngon ke asli darah Aceh ku. Kau bak ma ke hai Wahid menyomantang ma ke mantang udip ke hai binatang hai anak bajung ke loh. Kau bak ma ke katanyong thocnet lam rahima ke hawai. Kemungkinan na dicnet le ia boh Belanda kadang lam rahima ke hawai. Maka hana katri kalau aku pegah menyo hana senang ngate ke lampap ma ke lun ke telefon kena. Nak dapat tepat tiga nakah panjang ilmu. Baik kayak apa tengku dro aku. Baik kayak petengku-tengku dro ke. Lam mulut Nabi atih panggung kata menak ke hai binatang hai. Lam panggung atih panggung ni sinan ke hai anak bajung kata menak. Bak dakwah. Anak bajung kah? Kah aku depu ke hai anak bajung punya kurung daripada 5 juta, 10 juta. Han katem jak mendakwah kah hai anak bajung kah awak pulau ayat Allah, awak pulau hadis kah? Gaduh kah fai hadis yubi serkah berjajai. Wate dibi terkah ho kasak lampu koma ke pu. Kon kabi hak kan yatim dan kon kabimbing fakir miskin. Kutungoh ke kah hai Wahid anak bajung kelah barakon ku tengap. Nyoka ku maju ke kah ke anak bajung menyo hana puas hati ke kabalah video lun. Bit kah anak bajung ke kurang aja lampu koma ke kon wate dituh 5 ke ka kurang aja ke. Kakaya mitra masalah dengan lun kah hai Wahid anak bajung kelah. Hana puas hati kena ku khun lelon ku Abu Mudi. Ke Abu Teming. Ku khun ku ulama Aceh. Nyan kon ulama Aceh. Yang lon khun nyan namu pun. Kon bi dro tu Aceh. Namu pun termasukkah kon bi Aceh ke hai binatang ke lah. Baik kak perhaya dro ke. Kak perhaya dro ke kah cerong mendakwah kah kon aulia urung cik. Kon aulia Allah kah. Taban cik. Manusia cik kah hana lebih daripada kamu cik. Taban cik kah saya duk cik. Kah awak pulau lebih bahayakah dalam ketimbang kafe hai binatang ke lo? Kah awak pulau agama Allah ke hai binatang ke lo? Hana ketri yang toh yang hak.
Rugo ke panyang ilmu hana ketri ulama su hai binatang. Gaduh kabila-bila ulama kempanya termasukkah hai saya gelah. Awak ikut serta dalam kampanye cik ke hai binatang. Kakabila ulama kampanye saban ke cik kaum munafik, kaum zalim. Benih bui, benih harum, darah syubhat. Nak puas hati ke? Menyohana puas hati lemboi lun kacok ke telefon. Nak tam debat tiga na panyangkah ilmu lam boleh pukoma ke. Ku sabar ka pedunggo ka, ku sabar ka khun kelun bermacam-macam bak dakwah ka. Kon kelun mentong bahkan kesindiran ke bangsa Aceh lain-lain lah. Nyang dakwah kah lam berat ma ke. Menyokong kerja harkat kayak minta peng dengan 40 ayat-ayat Allah, dengan 40 agama Allah likah. Lam berat ma ke. Hana aku maju, ku sengap ka pedumbuh video ka kahinalul likah hai binatang. Ka pedumbuh video ka kahinalul. Ka sadar becut, ka pakai utak ke hotel kamu dakwah. Gayu mendakwah, gayu pegah tentang sunnah Nabi. Gayu pegah tentang ajaran Islam. Kon gayu jak terapa ke gop, kon gayu jak caci maki ke gop, menyepulai caci ke gop. Caci lagi bulun caci makinya. Baik tu panggung, didengar lele anak mit. Didengar lele urung tuha, hai binatang ke lah. Baik kak pu hai draw sokah ke hai bijih bajung ke lah. Pandai awak kah wahid? Pandai awak kah? Pu ku pu sengap ke lagi tengku atahirin pu. Baik kak coba-coba ngelun yo. Ilun konfiro ke ilun na gure lebih panjang ilmu gure ilun ketimbang gure kah lebih panjang gure ilun ilmu. Nyo pulai debat yo jam debat yo. Ohna carong gure kah. Yang kah puyo-puyonya. Baik kurang aja ke kayak khun kelun berang kapu galang pernah tikrek ketai ilun kuhun ke kah. Yang kuhun ilun kula masuk ke pengkhianat. Galang pernah tikrek ketai ilun kuhun ke kah. Pakon kah kamu peluh boh kalau nonton video kah binatang kasindirat kah khun kelun. Kasindir ke gop bermacam-macam utak ka pakai. Baik hati-hati panggung, hati-hati kamu dakwah. Lam bulun maulud. Ka hati panggung kamu dakwah, ka sindir ke gop. Ka khun ke gop bermacam-macam hai binatang ka pakai utak ke becut. Menyopulai ka khun ke gop kaduk lalau WC deh kata menak ka sedapa lun beek ke hana bengeh ku. Tapi nyo hati panggung hati dakwah kayak tu menak ke hai binatang hai lebih kurang ajakah daripada kafe ke hai binatang. Benih palih bui ke lah. Anu harum. Yang kekah yang titipan darah kuto ke dalam rahimah ke hawai kadang hai wahid anak bajung ke lah. Kupu anak bajung kekah orangnya ke hai anak bajung laknat tilah ke lah bijih bui kah. Kapadunggo ku sabar. Golong pernah dikrek ketai lu rut su ku kekah. Tapi orangnya hai ku sabar le. Hai ku sabar le ke dalam boleh pukoma ke. Kapreh saboh masa kah lampap ma ke bah. Kapreh saboh masa ke. Hana pun kak coba-coba ngelun. Padung peluh draw kena anak murid. Kayu persiap draw ke mentong. Anu baju haram jadah palih kelah ia boh baning kelah kah wahid. Nyo khusus ke kah lon pegot video kan nonton tiga. Kan nonton ke lampap ma ke anu baju baik gaduh kata muna atu dakwah. Baik gaduh kata muna atu panggung. Lam-lam semujit hang nyamurung lagi kah kata muna hai binatang hai. Alasan menyohana kata muna ada manggung hana urun nonton. Berarti kah hai binatang pajan biu. Pajan geyu mendakwah geyu serapa ke gop geyu sindir ke gop. Citlong pegah riak. Lon kalon mesti urang hina ulama menyohana senang baik atu panggung. Baik atu dakwah hai binatang gelo. Nyan baik atu dakwah. Pegah bak-bak kaki ringin mentong tenak gelun hana bengeh iku. Nyo atu panggung lampap ma kayak temenak kayak sindir ke gop kayak khun ke gop ka pojok keno ka pojok gedih hotel dakwah ka. Hana mu guna dakwah ka. Kak pegot licu dinan ka pekekah giu pu. Dakwahnya giu pegot licu pu. Giu ya hing-hing pu. Hana tengku jamun lagi modern ortodok lagi kah hai wahid baju gelah. Jaitat tengku lumino. Pulte tu panggung gaduh sindiran ke gop, gaduh pojok ke gop, gaduh khun ke gop. Kon gu curhat tentang agama, tentang hukum. Gaduh pegah ma ke pegah ayah ke menyohana puah hati ke lampap ma ke hai wahid baju kat telepon lun keno. Kat telepon lun menyopulai baik ku tenak gure kah. Dan kepegah bak gure ke baik lagi ikut kampanye menyopulai baik ku tenak. Baik lagi serukan ajak masyarakat bangsa Aceh lun untuk you pilih bui sebut lah. Nak keringo? Aram jadah kah wahid palih ke lah lampap ma ke. Hana puah hati ke lampap ma ke hana puah hati ke hai anak baju. Kajawup video lun. Mihan lemboi HP kah katipek tiga kena bak lun yang telefon kah man. Nak katui soke aku. Kah kon bijih Aceh aku baik kapap ma aku. Inang ru Aceh. Ban kajir kamu dakwah kalafaskan bahasa Aceh ke kah pu asli bi Aceh.
kon bi Aceh kah kelempap ma gela. Jai that kon bi Aceh yang tengku yang mendakwah yang sindir atas gop. Jai that kon bi dro tu yang. Bi darah syubhat tu. Hana kasadari dro kenyamban ka dipahancur agama Allah di nangro Aceh lempap ma ke. Hana kasadari hana ka pakai utak gaduh ke puluh ayat-ayat Allah dum, gaduh ke puluh hadis-hadis Nabi dum lewat kah. Untuk kaya harkat minta peng sinan tok dakwah. Leh juta kurung yang menyokah hai wahid bajung kelohan kete mendakwah. Masa Nabi hana lagi nyang. Ajaran Islam ni Nabi harta dro ge kerbun. Pakau nak wakah jino ka harkat dengan agama Allah binatang, dengan hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah dum. Pakau nak wakah lagi nyan but ke ka. Haram jadah palih keloh PKI laknat tilah keloh bijeh bui kah wahid. Nyo kenyo yang pelelon pesampo bakah binatang keloh. Haram jadah bijeh bui keloh. Ana puah hati keloh lon pegah ke telefon lon kalau ke bak berang ke sona lembui HP lon ke telefon lon keno. Tak pegah hawa tigo. Oh na cerongkah tak pegah video live bijek cit. Kunuk kalon oh na label kah tigo. Baik ka pekeh kah hebat hat aulia urung kah binatang keloh. Kon aulia urung kah binatang dia tu binatang kah binatang haram jadah laknat tilah keloh. Anu bajing 7 boh keturunan kah hai wahid. Usaba ka padumboh ka khun kelun hai anu bajing. Ka tiat tahirin lawek nyo na pernah hilang kelun. Nah. Nyokah ka kemita sentimen dengan lon ke anu bajing keloh. Baik kemita sentimen lon urung belau. Bah pi lon ni sino Kanada napa ka coba-coba ngon lon ni sino. Ilon na gure aku ci. Gure lon lebih malim daripada kah. Gure lon lebih malim daripada gure kah lom. Yang gure seno glonyo ya. Gure kempanya hana mupat laju. Hana mupat tinggal laju, hana mu hokia samanya gure awak kah menyo gure lun. Kon tekabo ku pegah ba. Kak pu Aceh dro kelahir sagai dia Aceh lempap ma ke nek Jawa. Wahid bajing keloh anu bajing palih keloh ia boh ase. Kayu tenak dro ke bak ke kahun ke kabun macam-macam ku sabar ku sengap. Nyo hana le masa ku sabar ku bena ku sama ke nama kahun ke. Karena hana pernah lon ku khun kekah tikrek kata ku hai binatang haram jadah keloh. Anu bajing palih kah wahid. Terima kasih. Assalamualaikum.